Ngamawakawaka amalungu e-IFP aphume ngonina evakalisa ungaxoli kwawo apha kulamagumbi omzi wosasazo iMedia 24 kulandela ulwabhice lokokubana umhleli wabo uMondli Makhanya kukhona nokwathi akubhala ukutsarhayo kulo mbutho. La malungu ekhokhelwa ziinkokheli ezifana naye uVelenkosini Hlabisa nabanye athi mazilime ziyometyeni ukuba ngaba akho nto icacayo eyakuba lulutho kambe kubekho ukusebenzisana kakuhle phakathi kwamaphephandaba nalo mbutho we-IFP. Badluluse uxwebhu lwezikhalazo ebutsheni bemini yanamhlanje apha eRandburg. uMondli Makhanya wazisholo yena ukuthi ngesikhathi esayibiza njengecomrade kwaZulu Natali wayeyingxenye yabantu ababeshisa imjondolo nemkhukhu eyayihlala abantu be-IFP. Wazisholo yena ukuthi wayejabula eze kuzwe kumnandi enhlizweni uma ebona ilunga lenkatha libulawa phambi kwakhe. Ukanti ke iziko iMedia 24 linikwe ishumi elinesine lentsuku ukuba liphendule kwezi zinyanzeliso zimaphepha ngama-54 ubana baza kuthini na ukubheka phambili. Kungani iCity Press ivumele umuntu esebenzise budedengu leliphephandaba azisholo yena ukuthi unenzondo ejulile ngeqembu lenkatha yenkululeko? Sifuna ke impendulo namhlanje kwiCity Press. Uchithekile ke umngcelele ngoxolo bedana kamba bebebhala besithi kubonakala ngathi baza kwenza udlame bengamalungu e-IFP kulo nyabatyikili. Njengabo Ngile Dumako, indaba ze-SABC eGauteng.